Kanong ka jingmentoy ka bakrawe ki palba nong song ka Mauhati constituency hadin bu MLA ka than uba da sakyat bhala mare ula penlat patba yakitin sop yeng yaki bala IT sha palat 6000 arspa lai phau tri kilong yeng yakini kitin la sam ha ka sautar ujeliu 8000 arpo ar ha phlau yeng jung MLA ka badon ha umroi Hapakran hakani kasngi uba da sakyat bhala mare ula penpau ya ka jingkmen bawatla ka tu ka nisnam umsham lala ban penyo yakila jingerap namar ka klam COVID-19 henry kalong ka jingkmen ka bakraw pat yaki 6000 aspa lai photeli kilong yeng ban penyo jingmentoy lengba kini kiten sop yeng ki balamang na ka skim MLA 8000 khat khandai hadu arpho bat 8000 arpho hadu arphuwe lawan ban sakhilang hakani kasngi da uba shampang lengdo uba dan boklang karena yor bat kiwe kinongkit kam ke parti NPP na Mauhati. Ngadap dengan sukmen pat bang iyo kani kalat ban pendep ban ai ban sam bat kiwe kijing trei kiwe kijing yarap kiba kumba la persung no barir rung la persang yang banle kini kisnem kibladep bat ngatrai dengan bakla na po ka housing mo na po ka housing ro sa sauspa arpol ni sauspa lai post liki yengin sayo ban samtin mentahi kini kipanai kipanwan jadi kumtam sauspa tam le kiyengin sa samtin sana ka blok dengan try kani kadai gasin ka benengkong maka Mauhati constituency kayo ya kikat netli kijing sam lading ngila banong mo umlay mga kop umlay mga sarong ila de henry kadai ka AK ka kamram ka ba MLA hiude banle bat nga sultanat hero ban persengo habihang ne ba kadai hi kumba mo kumba ngamut na do basdang hi wala da ki jingkren ben ki jingkan tho ki mi na kaleng saudong ron rei kani ke de sen ke benengkong ba ka Mauhati kayo mat kat kini ki jingmantoy ba ka kayo kesurak Mauhati ngilayo sanction mentai sispa khat saw klur nado na umsning hadu asonidan 10 kilometer shwa wala ring padyo baro praporo 10 kilometer ngilayo sispa khat saw klur ban sina kani kesurak maulos nai ke menaner bang hadu ha jingking mungkin nila yo mentah sapu klur bansha lai pukundai klur ru punyau lak tapi nila yo ban pentrei dengan pej ngin pej hau benai Julai lane August ngatrai kat ban deblut ki procedure baro banyo sedang